Hadda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napon ritma, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga day pilikodan dagiti sursurat. Daytoy programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata magustuam dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biag tuy umuna a letter sender. Ilingad dakla kumaan iti naga na Fatima. Inka kaubingak tegdengeg kadag ti drama yo iti Bombo Radyo. Ket napanunot kumat nga iburay tuy pakasaritaan ti biag ko. Anakay bati iti recuerdo. Sapay kuma, tamapili umat nga idrama. No anya dagiti paspasamak anakay bati kanya kiti recuerdo isuman ti nakbinsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man tirugi ti amin. Kunak ngamin nga ipasnek mo nga agad Alfani. Kita am lang arod. Daytoy lang tinagunod mo ang madayaw. Naimbang ta nakakamakamakpay kadagiti grado. Iti pan nakapadayo ko nga academic excellence. Diyak man magustuhan deta ako ng Fanny. Anya ka di peti kayat yo, mama. Hoy, saan nak asungsungbatan? No saan ka makatapal ka? Nagubsang lakit din ayat ipan nakisaritam iti anak mo, Rodelia. Kasaritam ko ma, iti nasayaat. Iso, adatang kanti ulo daytoy nga ubing ta isakit yo. Sanin nga ubing ni Fanny, balasangan. Amangan no adda pa yung nobyo na, tatang. Nga balaagan ka, Fanny. Mama, ubingak pa'y, iti dayta abanag. Maawatan ta ko ma. Uray kasano ti panangaramid ko iti amin na kabalak. Adda pagpating ka anti kabalak nga agadal. No daytoy pa'y latigrado min kung sumaruno a grading period. Matungpatumpakan. Ay, numuna tayo inulit mo pa ilaang. Ala, sumbrek ka ni ti kwartom, Fanny. Kasaritak man ang nasaya at ni mamang mo. Manarimaan ka palagayam ngagbasbasa iti librom. Manartaraigid dagitilwam apok. Ay madadaal da kinapintas mo. Kasano anyak makasangit lolo. Sana mapmapnat ni mamang ka dagiti raramid. Muray ta kinasarita kon. Ay nga pa lang kisapulan na. Inapatag at pamadayaw nga awatem. Saan nga ro damapnat lolo? Di kayat na. Nangat nga ato pa iti magunod ko pamadayaw. Idildilig nakla ka na yun kini Kayla. Talaga amasirip dayang ubeng. Idildilig nakla ka na yun. Nakasaksakitan na kiti mata. Agraman ulog ka mapuypuyatan. Nasagit tinagam ko, lolo. Apay magmagna ka, Fanny. May kan. Makilubon ka ni ti motor ko. Ta idagas kayo pagadalan nyo. Agyaman naklangan manong Jo. Asidig matlat ipagadalan mi. Pagwatwata kon. Ni kita maglinglingat kan. Naitalakit din nagasidan. Umis-isim kang. Kasla naliday dagiti matam. Talaga kasi ti pa nagmatmatak manong. Sige, umuna kayo latan. Amangan no, maladaw kayo ti papanan yon. Diti tinagtulagan mi kini Oliver pagkitaan. Awan matlangin. Di mapankalangan iti balayda. Ngarod. Agad anad kayo ti dalan mo ha. Kan lalaingam ti agadal. Agin sisingpat ka matanya, Fanny. Adda nakakita ka adda kasarsaritam ang naggwapo a lalaki. Nobyom sa kanumat. Alala, saan ko ang nobyo day jay ara?
Nobya na ni Auntie Letlet. Dayjay kabagyan ni mamang mo nga dayjay abroad? Un, iso na sidag kanya. Jak tupay makinobyo ta agadalakpay. Aglalo ket kayat ni mamang anangato ka na yung dagiti grado. Nalalaing mat ngamin ni Kayla si ka. Libro lang ngamin ti sangsangwan na. Naimbag ta saan nga ma-overstudy. Kas ka ni Melvin. Sumritan iti klase ta ara. Aramidak ng assignment ko inton science, inton pa nagmemeryenda. Talagan sa ngamin nga Danobium. Wano, kachat mo dayjay may sa player iti online game. Ala, awan nobyo kara. Kan sa anak nga adik iti online games. Dakkel launa iti parikot ko kini mamang. Ta saan amapna kadagiti grado. Gapo ta mabutengak nga ipaypaysuna ti pangtana atong paanak no awan pagbaliwan ti grado. Uray no nakasaksakitan dagiti matak ken makaturturog ak launa yan. Sa anak paylaeng amaturog. Uray namang manganak nakasango ak lata iti libro. Ket kastoy man dagiti si Maruno apas pasamak. Till the end. Iso madlagayam alam mama dagiti gradong funny. Day tamat makinobnobyo ta sa sikaswam. Amok, ni Manong Jung ti bagbagayo mamang. Saan ko ang nobyo? Ni Auntie Litlit yakin nobyo. Kat no nagsina na ka doon? Ang mga nusika ti insublak ta apagang angawan. Wala, nasingpot ni Manong Jung, mama. Oh, tay sakit mo pa dyan lalaki. Mama. Lolo? Kanya ka kadi aya, Rodelia. Tanagam ko makasarita ti anak mo. San mabugbog kawan? Lolo? Ipilit na anobyok ni Manong Jung. Makigagayam lang mat. Katno kasinsin ni Litlit, akasinsin mo ni Jong. Hindi nagbakasyon ni Litlit. Masansan ito'y balay. Nababaga na dagiti gradok, Lolo. Kakaasak lang aruda na mapuypuyatan. Nakasagsagit pa yung tiulok ng dagiti matak. Sige! Agi pulong ka kantatang Fanny. Panunutem ko mamutirik na ti anak mo ang masaktan, Rodelia. Sige! Sige! Kanunungan nyo! Tapo ko yun. Bayan yun, Lolo. Ang mga duda kayo pagin mamang tiaga pa. Kat no nagngangato tinaalam kadagiti nag-eksaminam. Anya pa lang ti sa pulan di mamang mo. Ti kayat ni mamang perfect score. Sana ba nagitigrado? 100% ti kayat na nga score ko ka nagiti examen. Hindi, ilalaing mo pa itagadal. Ipas na po tagbasa ka di ti librom. Ken san ka pa'y laeng nga makinubnobyo. Aramidag amin nakabalak, Manong Jong. Tinagkadagdagas. Mamati kadagiti may bagbagakan ko na. Atapag ani ara ti agi pulpulong. Kasano ko ma? Di pa'y ad-ada kaguranak ni Litlit. Kuna ni Lolo. Nagsina kayo kanon. Ha? Adala nagapaan mi. Di kayat ni Litlit, agabrodak met. Awang kanot ambisyon ko. Bayam ta sumarong karakto man di balayo. Agatap to lakit ni mamang numay ka. Sakton ti makam mo amang ilawlawag ken kuana. Nabayagan ayak nakapasya di balayo. Bareng maragsakan to ni Litlit inton mamon na. Fanny! Adda ka kadinit na kwarto. Isardag mo pa ilantar arabida. Kababain na aguray itinabayag ti sa nga ilit. Manang Rodelia, sika talaga tirantak. Mama? At dala kahit ko alaw-lawagan kada kayo. San kami ngagnobyo kini Fanny? No makadanon day ta kanilitlit. At adala nga kaguranak. Madamang agchat-chat kami ito'y pinukawanak ni mamang Manong Jong. Sikat ipagsasaritaan mi. Fanny,
Pagbiit mo tati pa nagsarita mi. Yung maragsakan da na nga to kano dagiti malaala ka dagiti examen mi. Binagbagaan nakpay. Nga ad-ada kano nga igaad ko ti agadal. Ora siya, Manang Rodelia. Kanayon ko abagbaga ni Fanny, ngipasnek na ti agadal. Kinsan pa lang makinubnobyo. Sige, ituloy yung tagsarita ta at dapat aramidet. Sa anak mo tinagbayag, Manang. Nasingpat, kin masirip ti anak yo. Talaga si kamanan ti kangatuan iti naala iti eksamen nyo. Sanmat. Itanaan nga siya ti kangatuan. Maikatlo kada maikalima aklaan kada giti napalpalabas. Sa bali na nga agpaiso ti ada inspirasyon niya. Nasyar nakakanumit ni Manong Jong. Ala! Saan ko anobyo ni Manong Jong no kasi ti atap mo? Agulbot ka pa ilang amin. Pabor sabat ni mamang mo kan kwa na? Agungat ni mamang na makinobyo Pani, awan mo't dakas na ti makinobyo. Saan ama itod ni mamang mo ti pagragsakan? Ubingak pa iti dayta ba nag-ara. Kan kahit ti maipada ka dagiti daduma dita nakaubing pay nga agsiksiko. Aha, para makita. Dagiti mat agin sa santa ti ad-adda makaituran no? Anya? Nagsupatan dagiti matahak. Agkidam dalatam talaga jak pilitan ti agmulagat. Upur ko pa yung dagiti sakak iti nakaplangkana adanom. Awan latamat. Agtuglepak lata. Yung masapula malpas ko dagito eh. Nagbasak tupay ka dagiti leksyon ko. Ay, dandanin tinga tirabe, apok. Di ka pala maturo gaya. Itay pala makaturturo ka kaalolo. Ikarkarigata kalipasan dagito eh. Ay, abangan no makala kay di sakit mo, di day dangar aramidam. Kabailak na ito lolo. Masapol na maramid ko dagiti kahit ni mamang tapno may pagpanaklo na kaanak na. Nasakit ka di tinakamukhang kuwana. Saan lolo? Yung masapol nga agadalag ka na imbag. Mabuti nga, amangan na ipaypayso ni mamang tikunana atong paanak. Pasaray maululawak asumrek iti pagadalan no radtumat ngem nairwama kon asumrek iti pagadalan nga uray napuyatanak. Kalpasan ti eksamen saan latta ang napagustuhan ni mamang. Nagamaka nga amangan na ipaypayso na ti kunana atong paanak. Kat kastoy man dagiti simmaruno apasamak. I will stay. Anya talaga ti mapaspasamak kan ka, Fanny. Lima to nga agpaiso dagiti grado. Ngam saan aday ito'y tinamnamal ka magunod mo? Mamang, inaramid kong ti amin na kabailat. Ngam, apay asandak lata magpagpanakal. No kastabat lang, agsardang ka lang ang gagadal. Mama? Ay, danin gaumno na ito'y aramidam, Rodelia. Ay, apay aya atong galpagungtak ni Fanny. Kanayon kayo abumanlaan. Gapo, kasanan amay tutop dagitar aramidam. Kakaasin ti anak mo. No saan ko apagungtan ni Fanny, iyalang-alang na ti panagadalda. Kaya't kumita na nga ito dagiti gradok, mamang. Ngam sana kasi tinamnamain nyo. Kalikagumak amay pagpanakaldak na kumangam. Jaksan ka ba, Elan? Ang kakapsuta ka na bigatan. Nagsakit aksam. Yung may karigatak lato ti may dito pagadalan. Anay ko, sakit ti ulok. Danda ni Jakon kawalan. Ngamungtan nagtumanan ni mamang.
Adang mawawag iti cellphone ko. Kini Manong Jong. Iwan gayang nabayagan na yak nakita. Hello? Hello, Fanny. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mat ngam problema klata ni Mamang. Anan usam? Basta di mo baybayan ti panagadal mo. Adda kiti Manila. Isumat la nabayagan na saan ka nakita. Inawagan ka? Tamangan mo santan nga kita. Flight ko ninton lawas na. Ay, maragsakan nagpara ka na kayo, Manong. Pinadka konti kayat ni Litlet. Tapno awan ti problema. Adda pagpadaan ti ugali da Mamang ka ng tilitlet. Dayawin kayo, tamaanusan yun ni Auntie. Talaga asaan ka na tangag naknakag, Fanny? Nabadlog ako na magungungat ka. Ano man na ito'y? Talaga pagkapsutak ti science, Mamang. Noong naira na ngagsakit ti ulok, awanan ti maramidak. Di mon sabat mayon ulon ti agadal. Ibagam lang ang Danubyo. Mga numaipada ka kini ara. Masikog ka no. Mamang ulitek, awan nobyo. Kat apay nga rod. Akas ti mapaspasamak ka. Urian niya matiramidak, Mamang. Awan lang tama ti panakapnak yu. Sumbatan ako na. Awan bain mo. Nagsakit ti ulo ko. Sige, tungpaan daklatan na isuti kayat yung ang tandak na isuti pakaragsakan niyo. Yakon kabahalan na gitararami ni Mamang kanyak. Hindi na marik na. Sana maasyan kanyak. Kakaasi akon. Kasi na, ang sakit yung ulo. Yakmat maibagakan ko ano na ito'y. Taamangan nung tandaklaan. Kadayon daklang ang utan. Iso nga. Nasaysaya at namatay akon. Yakon kamahalan. Iwak. Dito pong mapungmak mabanday ti abled. Nagpatinggan ti panagrig-rigat ko. Magsakan to ni Mamang. Fanny! Anya ti mapaspasama ka. Fanny! Anya ti napasama ka. Fanny! Anya ti naramit mo. Rodelia! Dagas na di napasama kita anak mo. Anya ka din ti papanpanunod mo. Di mo ka di ambo anak kilabasol ti manggatal iti bukod mo abiyag apok. Nauma ako nagbibiyag, Lolo. Di ako kabalan. Marigrigatan na yan. Nagsakit, ti ulog. Fanny, anak. Anya ka di problema. Maragsakan kayo siguro na mataya ko, Mama. Fanny, saan ka kumangagsaw iti kasta? Patpatgan ka unay. Marik na dito ibang pagayo, pampatag. Iso nga na panunod ko. Nasaysayaan na mataya ko. Ay, Anak ko. di ka kumapanunod iti kasta po. Sana dayto iti pamuspusan. Di mo ka kuman ulitin dayto. Diyos ko. Kapoy ti panangarap mahap ko. Ili nangat-ngat amagunod mo pamadayaw. Nagbali na ka na ulpit kan ka, anak ko. Pagkawanan ako, ma. Ikaring kang palpaliw ako.
anak ang nagbaligi, iti di apa nagpakamatay ko kumat. Mani po din, nagbaliwan ni mamang kanya. Naamiris na, nagitibindot na. Naawatan na ti sasaadak, kan nagiti aramidak. Agad adala ko iti kolehiyo iti agdama. Kat namalagip ko, ti planok apa nagpakamatay idi, ang kintayagak, taamok asaan nga umno, daydi ngay naramid ko. Imbilang hulangan dayjay, apasat, ti lagip tinapalabas, wano rekwerdok, anang ipaay, iti maikadwa, abiyag ko. Alakastad, dito yan agibusak to'y surat ko, kat agyaman ak unay inin kay panangidrama, to'y pagayam yo, Fadi. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pay man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Kitawak, ngailingan da kitinagan nga Albert. Nakurapay laeng ti panagbiag ni, kat inkarigatak tinagadal. Nabayag ang nagtrabaho ak iti kamanilaan. Dagitoy apaspasama kiti biyag ko akayat ko sa laysayan, kat mapagtan, edi nagawid akon iti lugar mi. Kastoy man tirugi iti amin. Kung naknusan ako na mabigbig, Albert. Kastaunin mo itong titar mo. Nabayag ka no nagpukaw ka dito yung lugar tayo ah. Talo ataw na nagtrabaho ako sa Manila, buboy. Napanunot ko, nasaysaya at no dito lang ang lugar tayo nagtrabaho at. Nakit agmamasamat ni Jabalay ni Eden. Nagasat kayo ngagkapsat. Naalan tinaunaan nyo dagiti dadakkel mo di Amerika. Di manang Evelyn lang ti sana nakaadal ka na kami. Angam, iso ti mako na kagasatan. Di mo ko na anday datan na nga to tinaragpat mo nga adal. Sige, diya akong makapagbayag ang makisarita ka, buboy. Oh, ano sam dito ha? Ha? Oh, Ha? igatang mo iti inumin nyo. Angam, nasaysayat pa, ino igatang mo lang iti kanam. Nagyaman na kiti dito eh. Parts. Naimbag ka talaga. Mapadakkel ko na ito eh. Numanga ka kiti sukal. Saan mat nagsugsugal ni Manong Buboy, Manong Albert? Man-mano ang makisango nga agiinom iti Tresina. Dakal din nagnakman na iti pan nakabalod na iti 5 atawon. Ne, jak na damag data, sipod nagtrabaho ako di syudad. Itala nagawidak. Anya ka din nakabaludan na. Suspected drug pusher ka no. Naimbagata si Muko. Tano saan? Amang ano nairaman ko maanatukhang. Drug surrenderi gayam? Awan pa'y makatawan manipod na karwar ti pagbaludan. Adasang ka ba si tataltalunin na? Ngam ad-adang iti bantay ti pagigyanan na. Adaabong na itchay. Agtartaraken iti baboy, manok, kun kalding. Adan sa pay baka na? Mayat man matibiyag na. Pakitarak na nakanulaang nagijay iti akin kuko iti bantay a pagigyanan na. Kasati ko na Manong Albert. Makasagin kayo magkayaman. Nagkapuan yung agayan ayat, tanarabian kayo. Traffic namin nanang. Kaslamat lang ni Jesyo na. Iso nagtulagan mi kini Albert. Dituyan probinsya ti pag naadan mi. Nauma ako ni ti syudad. Ay, umat-ano nga mina, di tilugan. Dahil tangaron tinadlaw ko na nagunda. Babaknangan dagiti tao. Ay, dito'y kakadi amang rabi Albert. Saan na? Puro orayan nak ni Eden. Saan ka papanawan? Ngam di mo baybay anti-kabsat mo, ngagbaybay sa iti balayo, iti rabi Saan na ka di anay bagakan ka nga ar-arbayan ni Boboy? Ay, delikado kayan ti kabsat iti dayja nga ex-convict, Albert.
Kita man lang agpaiso ti kinapartak ti aglabas ng aldaw. Dandanin makabulan manipod simang putak dito eh. Adadang iti bantay ngamin ti ayan ko gat. Di matada taltalunan, Boboy. Adda, nung masarong kara ko, ang titalon ko, nag-aawid akmat lang iti banday. Yak mapanawan dagiti tarakan ko. Barang makaurnong agtumat lang iti gata ko iti may sa abaka, tapno duwa ti tarakan ko. Karsar-saritan mo't gayam da ito'y abir kog kandupang. Nanagunda. Nagkaubingan kami kan Boboy, nanagunda. Sige, panawang kayo pa kini Nanagunda, Albert. Kasapulan nga subli ako ni Banday. Agyaman na kiti pa nakisaritam kanya ko, dagas sa kiti matang, dagiti kalugaran tayo. Nadlaw ko ano ba ina ni Nanagunda kadagiti imbaga ni Boboy kan kuanat. Idi nakasaritak ni Ingrid. Nadlaw ko ang nakaguramat kin ni Boboy. Nabayag manan ajak nakita tigayem ko. Kat kastiman dagiti sinmarono apasamak. The promise I will stay. Da kayo matgayam ti kasarsarita ni Ingrid, nanagunda. May pagap itigayam mo ani Boboy ti sasaritaan ni Nanagunda, Albert. At ka naman ang natakawan idirabi. Kat ni Boboy ti papabasulan da. Ne, nabayagan na jak nakita ni Boboy Ijeban tayo samat langan ti paggiganan na. Wan, taaglamlamang, Albert. Ado kanu ti tarakan na ijeban tayo. Addan sapayan tarakan na abaka. Kat kukanan sapayan dahi chay. Kat isaksakit na ni Boboy. Makamu kayo magsarita. No apay apagtatakkunan na agayam ni Boboy. Day chekit din na Boboy. Di lang mapainan iti pakila. Sige, panawan kayo pengarod. Agsubli akto lang nito ni Rabi Ingrid. Immagasaklaan ta, narabsan kayo kan Nanagundang agsarsarita. Awan na damag ko, ani manong Boboy ti mapababaso lang nagtaka o manong Albert. Agparpar mo lang ata dahi dya, bakit? Naitatisan ko nga mo. San mat nga tamang parpardaya? Mabaling nga ada nakadamagan na. Nabayagan na jak nakita ni Boboy. At adan samot nga ibantayan ti paggiganan na. Naimbag, tasan ang nakagura ni manang Ingrid nga isaksakit mo ti gayem mo. Kagura na talaga ni Boboy. Uray awan dakas nga aramidon dya tao ken kuana. Anya ko matidakas na may gayam kanyak ni Boboy kat nagkaubingan kami. Dahita nga rod ti madi aparte na manong Albert. Amangan na makagura ni manang Ingrid no iso ti pagsarsaritaan nyo. Pagsarsarita kayo kadimat lang kin Ingrid? Manmanulaang. Makumi ko makaskada tayo ti trabaho. No dagundaway mo, makisiningad ka kin Ingrid. Nunas ka na pa siya na gibalayda, aramidam. Iso ka di ti asawa? Wan No pa saan mi pa napagsaritaan da ita. Mga lalak na itinapinta sa gundaway. Adda nga min supsuplada na. Salsalaak na ti ugali na kat no kasta nga dagundaway ko ang makisarita. Amang ano saan kami ngagkasunguan ento nagkasar kayo. Nimbag ta na yanos mo ti pimasyar iti banday, Albert. Dandani di ako nagaw-awi di balay. Plano pa ikit din nga iawat ko ti taltalunan. Ne, nalawan sama ti taltalunan dito Ado pa ti mula man natin iti bakras ti bantay. Talaga gayam nga ado ti taraken mo, Boboy. May mayata dito hindi pagyanak at namaliklikag dagiti tao ang nalabid. Nga mamum ka di asi ka ti mapababaso iti napasama ka pa nagtakaw iti lawas na. Imay dagiti pulis nag-imbestigar kanyak. Intugot dakpaya di police station. Ngam pinalubusan dakmat lang. Naawan laki dito ebidensya, kan saan da ka nakita, awan doon mga pagbutnam. Gapon sa mo ta nabalo dakitin. Dagas mo tindi pagkitkitaan na kanyak. Awan gayam, Boboy. Plano nga ikasarin ni Ingrid. Si kansalangan ti gumatanga kiti maparti. Ado ti tarakan ko ababoy. Agpili kay di kayat mo.
Pera lang dagiti baka ta masikugdan. Bakit parang mapaadong idaan? Gapon tagayo mo ni Boboy. Naturad ka, anang danon kan kwa na iti bantay? Di mo't malaksid kan kwa na kat... Apon, nagiti berkugi di bantay? Nasisingpat na kanu ijayan. Sa maysa, kimita man iti baboy ama partinton kasarta. Ay, diyak kayat nga di ti pangalami ti maparti. Nagado ang catering service. Ure sa dagiti taraken na kat kagurguramid. Anya iti basol lakin ka, Ingrid. Saan ta na pagsinupyatan da ita? Adutam amo nga da catering service na. Aguray ka. Saan ta pa yung napagsaritaan ti panagkasarta? Isungarod gay mayak, tapno pagsaritaan tan ti panagkasarta. Kablaawan kayo itinaragsak ka pa nagkasaryo, Manong Albert, Manang Ingrid. Agyaman kami, ading. Naimbag ta na darayan mo't lang dagiti tadakkel ko ti panagkasarmi. May mayat kumano, napapaot ti bakasyon da. Inakayaban ni da, tagkakapicture tayo. Oh, da kayo ti umuna ka picture mi kan Ingrid, Sumarsaro no dagiti ninong kaninang kan kastamot na dagiti nagabay. Ay, panawat kayo pa Manang Ingrid. Eh, isudagay man dagita, oh. Ora, picture ta kano, Manong Albert, ni Manong Buboy ti kasarsarita dagiti dadakkel ta. Nupay nalipatak nga inawis ni Buboy, di maray latan iti kasarni kani Ingrid. Ngam kaslain rantana ti saan ang nagpakita iti asawa. Kalpasan tinasuro ka makabulan, manipod nagkasar kami, nagpakada ni Eden kanya, nga agkasera kano iti asideg ti pagtrab-trabahuan na. Kat kastoy dagiti si Marono apasama. The promise I will stay. Oh, apeng agkasera ka iti asideg ti pagtrabakwam. Manumot lati maipletim nga Kinapay ngamin adi ka gumatang iti lugan mo. Amok matkit di ba si agbaneho, ngam mabuti nga kagbaneho. Tapkasira ako, sa anak pa mabannog. Talaga na saan saan kayo ngagkasungguan kini Ingrid, kat kayat mo liklikan. Saan aday tatiga po na manong? Awan mo ti problema kada kami. Kat sapay kumatakas na ngagpaiso. Anong sam na kumantagyan dito'y Eden. Diyak pa'y naibaga kini Albert da ito'y. Kaya't ko nga ijay sentro kumati pagbalayan minto. Nalawot ti lote mi. Awan siguron plano dagiti daduma kakabsat mi ngagyan dito Ah, sige, panahon kayo pa Manong Albert, Manang Ingrid. Inakilaba dagiti daduma kang wisko. Planong pa'y matlakit di da ito'y Albert. Amang ano da ito'y di saan ta pag kinaawatan. Oh, Buboy. Dandanisan ka mo't tinanailasin Nakagugwapo ka mo't laon na yan. Bagay mo dahil yung asuot mo Ore di bantay tayang ko. Kasapulan ba't ngaglanga ka tao Albert? Pud na laon na dayta. Anya nga iti serbit ti kinadot kwartam. Apay, saan mo ka din na mapanunot ti mga sawa? No, adan to makaawat. Iti kasasaad ko. Iso batla, kanapayagan ajak nakita ni Eden. Agkaskasera gayam. At dangatan nasuro ka makabulan na nagunda. Asasitig ka no iti pagawidan na. Oh, amangan no saan nyo amalasin dito kasarasaritak. Kumusta kayo, nanagunda? Boboy, Oh, si kakading nagpaisaw. Kung nagtubay asanda ko na mabigbig. Apay, aglanglangak mo't langin na tao, nana. Apay, matmaditi pagbagim. Aldawin, ngam saan ka matlangan na bumangon? Sumagmamanon nga daw magmamayuak. Ikarkarigatak ti sumrak iti trabaho. Nakaro da ito yung marikirik na kita. Apay apali iwan. Adamot kwartata apang pagagas mo. Nagdakkel ti sweldom. Awagak to ni Eden indon madamdama. Nagdanon kami iti ospital. Saktong ti mga huwag, winog kuyugtan.
Daw asan ta ni Eden iti trabaho na. Nabayag pa iti tinadyak nakita. Kasanong ti trabaho? Awagak ni boss, amala daw ak asumrek ita. Kablaawan kayo kan Manong Albert manang Ingrid at danton anak yo. Agyaman kami, Eden ading. At ako maipagpakaasi mi kini Ingrid kan ka. Imbalakad gamin ti doktora, kasapulan ti asawak ti panaginan na. Pasaremot nga ron ti overtime na no ka. Mabalin ka din nga agawid ka iti balayan. Ha? Ang mga ni Eden ti marigatan. Mga natalangan iti katulong. Ay, mabaling matngagpaiso na mangala kayo iti katulog. Kan patgaktikid daw mo Manong Albert. Agyaman na Eden. Agyaman at tapinatgam tikid daw ko, ading ko. Ang mga no, kahit magatangan ti bambantaya kiti bantaya daga. Ilaklako taking ko Tani, awanton mga sikaso. Naumakan samat ten, gayem. Pumanaw akon, dito lugar tayo. Nagtulag kami kin Lilibet. Ngayon lugar dalangan di Quezon, ti pagyanan mi. Makaadayo ka gayem. Nimbagmanta nakapanunod ka ang mga sawa mutlaing. Namamo kiti pagbaludan. Iti masansan na panangsarungkar na iti amana iti pagbaludan. Ket adda negosyo ni Lilibet iti lugar ta. Tablawan na ka, Buboy. Sayang ka, di mi madarayan ti kasaryo. Ah? Kat naawisan na kami. Ikarigatan mo ti makadarai ti kasar mo, Boboy. Nasurukan at ang lungatawan nga awan iti lugar mi ni Buboy agayem ko. At dalat tamat dagiti mapaspasamak a panagtakaw. Akayat nasawan, saanen at igayem ko tagtatakaw iti lugar mi. Nagtulagan mi kin Ingrid, apapintasan mi iti balay mi. Imbes agumatang kami iti pagbalayan mi. Kat iso daytoy, ti ibilang ko ari kuwerdo. Alakastan, dito yan agibusak to'y surat ko. To'y pagayam yung agyaman, Albert. Ditan tinagibusan ni Tidetoy nga pakasalitaan. Ngayon saan ka pa nga pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngayon sakbay dayta, dawatek pa man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Ang yamanak ka drama. Kidawat na ilingadak itinagan a Rodelia. Nupay na kurapay ti panagbiag mi, dayawag man ti panang tubay dagiti naganak kada kami. Ngamno tuma, naturturay ti puso, ket daeran na ti panunot. Kayat ko nga ibinglay kada kayo ti kapadasak, ket kastoy man ti rogi ti amin. Anong samkumaday ti kabailak nga ited abalon mo, Rodelia anak? Amumutad no kasanot ti kinakurapay tayo. Agyaman ak unay, kadagiti sakripisyo no. Tapno makapagadalaklaan nanang. Ikari, ngad-ada nga ipas na ko ti agadal. Tapno makapagsubadak, inton makaturpos kan makastrag akon iti trabaho. Saan asya ti panunutam? Masapol ang makaadal ka, tapno ada pagpatawam iti masakbayan. Kansan kang agsam makidlatan iti agbalintong asawam. Nana, Sige, mapan kan anak ko. Ang mga numaladaw kan. agad-anad kayo kumay ti papanan nyo itangal daw nanang. Owen, anak. Inlak makiburas iti sibuyas. Si kakit di ate aganlad. Tsak kayat kadadakas ang mapasamak kan ka. Rodelia anak. Sapay kumata. Mapasangpet ka anasaya at intun malam. Uwan nanang. Yak kaya't amatandanagan kayo kanyak. Kalkalpas tayo lang ang nag-examen, Rodelia. Libre naman ang tinuklukibam. Saan ka kadi ama uma? Amumatan. Ati Mr. T. sumarunong nga asignatura kat kalaat nga agpa-examen.
Talaga rin siya abakla. Na istrikto na unay. Kano di ka makasumbat, ungtan na ka. Isa ang masapol ang nakasagana ka akanayon, Celia. Naimbag ka at masirib ka. Nadagduma, makasarsar din ako. Makauma ti agadan. Nakurapay kami laang kaya. Ngam ikarkargatan ni nanang timang paadal ka niya. Awan sa bali ang may sagot na no saan ati adal. Rodalia, kitang ka di, ni Noel ti sumungad. Agnobyo kayo sa mata talaga. Agar-arang pala kanya. Pasaray sumurutakan ko na. Diyak kaya't amabainan ta ang mga nubastusan na. Kakaysuna na singpot kanya. No nagado abisyo na. Padak alasadot na agadal. Baklang damot ngamin. Rodelia, saan ka ko mga agdardarasudos? Ama nga na agbabawi kang tulaang. Saan ko kumaakayat adito'y sangot ti Kapitolyo ti pagpasyaran tanuel. Adunay ti agpaspasyar dito'y. Kat amang ano adam amok ang makakita ka data. Awan ang makasabali apang ipasyarak ken ka. Kaano ka di nga klonan nak? Saan ko lang ang madamdamag? Makitkita. Isardang mo kumantag bisyo. Ikarik. Ang baliwag ton. Aklonan naklakit di. Ibatam ti ibak, Noel. Saan ko nga ibatan ti dakulap mo? Aging gay ti saan nga klonan. Urayam ko matium na panawan. Kaya't ko nga itahan nga klonan nak. Saan? Ato ti makakita, Noel. Nga niya ita. Nakadanon tayo dito'y balayo nga wandakas anapasamak. Mabutang kakit di tayan, alam mo bunit yung motor ko. Saan nga iti dayta? Iyak kumakayat ama-amo ni nanang at dan nobyo. Nagkariak ngamin kan ko, ana. Ni, ando mas nasidag ka data, bakat? Iso ka dito yung nanang mo dita? Asino day talalaki anang itulog kan ka, Rodelia? Apay aya, anak idugbun ka iti motor. Kat no madiskrasa kayo ngay. Naimbaga malam yun, Ana. Siyak ni Noel. Saan ko nga ipalubos nga dadaka sa mapasamak ni Rodelia? Tay ayatak unay ti anak yo. No kasano ti pan nakakigtot ni nanang at addapay ti pan nakakigtot ko. Sa anak ang makapereng kini nanang, uray nakapanawan ni Noel. Nakasangit akit ti anak kakita itilangan ni nanang. Sa anak asinalangan, ngam sumagmamanungal daw asa anak akin nasarsarita. Kat kastoy man dagiti paspasamak. I will stay. Apay nga imay ka dito ipagid idaak, Rodelia. Rabin, maturo ka kuman, anak. Kasarita tak kumahan, anak. Nung pakabasulak di panakinubyok kini Noel. Pakawanin na kuma. Saan ka akagura, anak ko? Agtalagakan ka. Masirib ka. Amok adi mo baybayan ti panagadal mo. Amom nga ipatag ti sakripisyo. Ikarik ka na kayo, nanang. Uray at dan nobyo. Saan ko abaybay anti panagadal ko? Agyaman anak. Sapay kumata saan ka nagbidot iti panangpilim ken Noel anobyong. Saan ko apawilan apasyaran na ka dito'y balay. May mayak pa'y kiti tap no maadal ko at talaga ti ugalin Ibagak to dahi takan kwa na, nanang. Agyaman anak. Sige, hingkakit di maturugan. No, dapay di mo nalpas ka assignment mo. Sa paam tulaan ti agriing. Wano, adda bakante nga oras mo iti pag-adalan. Paano abaybay anti salunat mo, tapno makapagadal ka na impag, anak. Sige nga rod, nanang. Talag-antirig na kitan. Tanakasarita kayo.
nobyo kayo kin Noel, Rodelia. Ngam saan magpay ang nagbaliw? Nakita kita kadagiti barkada na idi. Nabartak na sa. Kan, saan asimrek manen idi kalman? Aw-awa ka kiti kalman. Ngam saan nakasungsong bata. Kaya't kumakasarita ni nanang. Ah? Ni, amo gaya man ni Nana sana nga da nobyon. Naimbag man ta sana na dismaya mang papaadal kan ka. Nadlaw ko nga rot at nasakit tinagam na. Nakitutak iti panangipod nun ni Well nga agnobyo kami. Kaya't ko kumanga ilimod mi pailaang. Nasaysaya at naamuanan. Nagasat ka kiti at naawatan na ka. Basta, saan ko kano abaybay anti panagadal ko? Saan mo kumaapayan ni Nana mo, Rodelia? Kaputa masakitan, numapaay itaarapaap na kan ka. Agyaman at kadagiti balakad mo. Uray na sirsirib ka, Rodelia. Balakadan kalatawan? Anda pa kariribukak, may panggap kini Noel. Kuna nga ni nanang, asapay kumata sa anak anag bidot iti panakinubyok kini Noel. Ni, apay ayan, nagsarungad kan ka, Rodelia. Mapatay iti ayon na kiti sagana. Kasangay namin ni Manong. Saan ka madanagan ta? Itulnog kan to. Itay pa yung ururain na kanimanong mo, Celia. Nandagay mo ka duman na pintas sa balasang. Ah, si Rafael, ni Rodelia agayam ko, kan kaadalak. Manong Rafael ko namlatang kanyak, Celia. Kasla, saan ka pa'y anarwam kanyak? Oh, maragsa ka na kamakamamuking ka, Rodelia. Maragsakan akmat, Sir Rafael. Tinulad mo ti awag ni Celia. Lain kay mga anan. Agsubli akit ilamisaan mi ka ni Komar. Nabartag samatan ti kayim ko. Sige, panawang kayo ba? Baklang anegosyante ni Manong Rafael. Gayam ni Manong Gomar. Nasingpat dita nga. Awan pa'y asawa na. Sika, ang mga noy niya di pampanutan. Saan ka ngabutin kanya, Rodelia? Nabartay ka ni Komar. So, siya kunting mangitulnukin ka. Mabainak laan ka na kayo, Sir Rafael. Uray, nag-tricycle laklakuman. Amang makatumpong ka pa'y tinabarta ka driver kat bastusan da ka. Kargo na ka ni Celia agayim mo. Agyaman na ka na kayo. Bar, awan tagsilos. Amang nadan tumangawag kanya kat balagan na. Adan nobyok. Napatpatig ti panagadal ko. Adda tinulong akidi ti panagadal na. Nagtulagan mi ngagkasarkaminto inton makatorpos. Ngem na kinobyo iti adik. Daksang gasat tanay ramraman anatukhang. Kaasiman. Sayang dagiti kasken ko ana. Ngem no natanang kuma nagdesisyon. Masirib pay mat ngarod. Magmamanulangal daw asanta nagkita. Adan nobyo masabali. Gabo ka di tabak nang, ha? Saan kumamot ang nababati pa nagkitam kanyak? Gayam ti kabsat ni Celia ni Sir Rafael anang itulnog kanyak. Damo mi lang tinagkita? Nobyo adago, sir? Apela ko ma. Tagsasaw kay tagpaiso. Nabayagan akayat kakasarita, Noel. Agpasyar kan to ije balay. Ngayon saan ka kumaan na bartag? Kaya't nakangamin amam-amo anaimbag ni nanang. Noon niya lang nga tanti, impul-pulong mo kananang mo, may panggap kanya-kanya. Jack ka ba alang timang padakas kan ka kini nanang? Mariribu ka nak, Noel. Isong agbaliw ka kumaan. Kahit no saan nagbalew. Nangyatara midam, ha? Jack ka mo. No kasano asong batak data sa ludsod mo. Ti may bagak laang. Jack kayat ang mapaay ni nanang iti arapaap na kanya. Iti na minsan na nagtulag kami ang nagpasyal, Jack na uray adimteng ni Noel. Kapilitan nga inawagak ni Celia, tapno adakadwak nga agpasyal. Nasarakan na kami ni Noel.
Pinanawan mi tapno saan kami nga agapa iti kaaduan ti tao. Ngam sinurot nak iti balay mi. Kastoy man dagiti pasamak tia Sofia. The promise I will stay. Kaya't ko kumapasyaram ni Rodelia dito balay mi. Tapno maipakita ti kinataknang mo, Noel. Saan alasayat akit kita nga itirwarlatan ngagsisinarak kayo. Ngam, may mo dinanon tapno apaam mat. Nagtulag kami. Nagkita kami ti pagpasyaran mi, nana. Ngam sana dimtang. Saan na kumabalik ko gan, Noel? Dandan ni may nga oras ang nagurayak kan ka. Naguray ka kumalata nung napudno ka kanya. Wano, adda sa bali a kinatulag mo. Dede ka di Rafael? Saan mo nga iramraman ti awan basol na, Noel? Saan nga agar-aram ni Manong Rafael kanya? Na minsan laang ang nagkita kami. Kagurak ti mo ulbod. Amok launay ti anak ko, Noel. Saan na nga mo ti agulpod? Tinasaya at baliwam tulaang ang tagpasyar. Saan tapay analpas, Rodelia? Mga asim, saan mo abalaakan ti anak ko? Diyak kaya't kadadakas ang mapasamak kad kwala. Nasurukan nga inam abulan nga agayan ayat ta, Noel. Ngam saan ka pa nagbaliw? Ket, hindi kahit mo asawa nita. Nagbidtutak iti panakiayan ayat ko kan ka. Iso alipasan talaangan daytoy. Anya? Saan? Sa anak nga umanugot ang makisina ka kanyak. Ay ayating ka. Ngamnas kan apagpanurayat ti panunod ko. No kayat mo ti agsubli kanyak. Naskan amay panagnag mo ang nagbaliw ka. Ti ko namkit de. Addan sa bali a nobyom. Sana po na dayta. Napatpatag ti panagadal ko. Diyak kayat amapaay ni nanang kanyak. Mamakla nga addan sa bali a nobyom makitam. Diyos ko. Tarabayan na ko, ma. Talaga abito ti panakinubyok ka ni Noel. Napas nagti pa nagbasa may ti libro kasla malmalday kamat. Si Kagayam, Celia. Di mo pa'y gayam na puutan, ti yaasidig ko kan ka. Napas na kakiti daytoy basbasaag. Ako ak analidaya, iti panagsina may kini Noel. Kasapulan launay. Ay, sinayang na ka. Adu, tagkurso na adakan ka, Rodelia. Napatpatag kini Noel, nagti barkada na. Kanamon, adamay kat nadamag ko nga, agdrog-droga. Anyang ka tatay dyan ka, ibusong. Kinamagdag iti pan nakabagiti lang taga po iti ikot na adroga nanang. Kasanuno saan mo pa'y lang insila ni Noel. Amangha, no na iramraman ka kuma. At ada pinili kayo nanang. Diyak kaya't amapaay kayo kanya. Anak, maawatak no makinubyo ka. Ngam tanangam laeng kumati agpili. Saan ko pa'y lang akayat panunutan day tananang. Agatalakpay. Nasaysaya at pa'y anak ko. Uy, sa bali lang agpay sa timasiri pa niya. Nakastra ka adago si pagtrabahuam, kalpasan na nakapagturpos tayo. Kasapulan nga gurno nga para iti gastusik nga review. May mayat matlaan no makapasak iti board exam. Kan makapagsubadak kininanang. Ngam, friend, amangan no saan mo amalasin dito sumungan. Ha? Ni Sir Rafael? Manlaangan ang makitak. Saan ay nagpaspasyar iti balay? Oh, kumusta kayo? Yung padamag ni Gumar, ngagtrabaho kayo no na. Kunat man no saan kayo ngagsarsarita kini Manong Gomer sa Rafael? Aging gaita, serpay lang ti awag yung kanya. Gapo kan Rodelia, ajak nagpakpakita. Ha? Gapo kanya?
Nadamag ko ang nagsilusan na tinopium. Imadayo aking ka, tapnosan ang mariribok ti panagadal mo. Ket, nabalon mo't gayam gapoy ti droga. Agsinlingad kami kini Manong Rafael ang nagtungpal iti panagdaton na kanya. Talo atawan ang nagayan ayat kami sa nagkasar kamin. Ibilang ko nga rod a rekwerdo ti umuna a panagkita mi. Alakastan, dito yan agibusak to'y surat ko, kat agyam unay itin kay panangidrama. To'y pagayam nyo, Rodelia. O siya, kadrama, dito tayo pa lang nagpatingga. Ngayon, padaan ang pay tayo sumarsaro no ngayon kami upload. Iti tayo nga channel tayo. Ta sigurado kada dupay iti tayo mapidot nga adal. Babayan kadagiti at kakapintas ng Ilocano drama. Ken, di mo meten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!